ono što je bilo, to će biti, ono što se dogodilo, to će se dogoditi. Tako propovjednik, premudri Solomon u Starom Zavjetu primjećuje kako nema ništa novo pod suncem i da se sve ponavlja i da sve tako brzo prolazi. Gospod Isus Hristos, Spasitelj naš, je nešto što je novo pod suncem. On je taj koji donosi novinu cijelim svojim bićem. On je taj koji donosi nama ljubav. On je taj koji nas uči ljubavi, koji propovijeda, ali ne samo riječju, nego i svojim djelima. On tu božansku ljubav posvjedočio je na krstu time što je stradao radi našega spasenja, vaskrsnuši, pobjedivši smrti đavola, a nama darovavši vječni život. Sam Gospod Bog je ljubav, a mi kao djeca Božja, mi svakako treba da se ugledamo na svoga Oca Nebeskoga i trebamo da ga podražavamo svojim životom. Ako želimo da se nazovemo djecom Božjom, onda zaista trebamo se ugledati na Hrista i živjeti po Hristu. Danas smo čuli u čitanju Evanđelja jednu izuzetnu, lijepu pouku za nas. Gospod Isus Hristos veli: kako hoćete da vama čine ljudi, tako činite i vi njima. Kako divna i kratka pouka. Ako hoćemo da nas ljudi ne lažu, ne obmanjuju, ne kleveću, nemojmo ni mi to činiti. Ako hoćemo da živimo u miru, da nas niko ne ošteti, da napredujemo u svakom dobru, onda činimo i mi to bližnjima. Naš narod je to opet fino formulisao svojim jezikom jednostavnim, pa kaže: ko drugome jamu kopa, sam u nju pada. Ili ko drugome mreže plete, sam se u njih upliće. To je prosto tako, zato što je to Božja volja. I Gospod od nas traži, dakle, da činimo dobro, da volimo prvenstveno njega, ali isto tako da volimo bližnjega svoga kao samoga sebe. O tome se poznajemo kao hrišćani. Kako možemo se nazvati članovi jedne porodice, crkve, a širimo nemir u porodici? Zaista, takva porodica ne može opstati i ne može tako ni postojati. U takvoj porodici treba da vlada ljubav. To Gospod od nas traži. No, ono što je posebno novo pod suncem jeste to što Gospod Bog od nas traži da volimo i neprijatelje svoje. U Starom Zavjetu važi zakon oko za oko, zub za zub. Znači, bio je strog zakon, neko vam učini zlo, vi imate po zakonu pravo da to isto zlo uzvratite. Međutim, Hristos kaže: ljubite neprijatelje svoje. Pogledajmo kako je to iznenađujuće za nas, grešne ljude, koji smo navikli da onda kada nas neko uvrijedi, da mi odmah zamrzimo, da okrenemo od njega leđa, da ga više ne pozdravljamo i tako da prosto živimo, smatrajući on je sad mene uvrijedio i gotovo, i završena je priča, nemamo mi više šta da komuniciramo, gotovo. Neko ide u krajnost pa kaže on je mrtav za mene. To je grijeh, dragi braći i sestre, i to znači da se u naše srce uselila mržnja, a ta mržnja nije od Boga, nego upravo od neprijatelja, od đavola, i ta mržnja ima za cilj da nas odvede u propast, da nas isključi iz svete porodice crkve i da nas odvede u smrt. Zato i Gospod od nas traži da budemo slični njemu, da volimo i da čak i neprijatelje svoje ne mrzimo. Svakako da ćemo svi reći, pa teško je to je gotovo i nemoguće. Kako ću ja voljeti
nekoga ko je mene uvrijedio, ucvijelio, ko mi je neprijatelj. A pogledajmo, draga braćo i sestre, u istoriju naše crkve. Pogledajmo koliko je divnih primjera svetitelja koji su to ispunili. I njih je Bog nagradio. Ko izdrži i ko pobjedi mržnju, njega jednostavno Bog nagradi. Pa ne moramo daleko u istoriju, evo u našu srpsku istoriju, pogledajmo, ima jedan događaj iz Prvog svjetskog rata, tokom probijanja Solunskog fronta. Jedan vojnik kod bojišta, na bojištu bio je ranjen u ruku i trebao je da se javi u komandu, pa zatim u sanitet. I pošto je druga ruka mu bila zdrava i pošto se dobro osjećao, dobio zadatak da dok jaše na konju da povede na konopu jednoga bugarskog zarobljenika. Tako su oni putovali prema Solunu do komande. Međutim, onaj zarobljenik sigurno i u strahu, i u gladi, i u žeđi onemoćao i počeo da pada, nije mogao više da ide. I naš srpski heroj, čovjek, silazi sa konja, penje neprijatelja na konja i nastavlja tako da putuje, vodeći svog neprijatelja koji jaše na konju. I dolazeći do komande, sreće ga čuveni vojvoda Stepa Stepanović i prekorno ga pita: "Pa vojniče, kakav je to način, šta je to? Ti ideš pješice ranjen, a neprijatelj ti na konju jaše." Njemu vojnik čestiti odgovara: "Ja sam ranjen i ne mogu više da ratujem, ovaj čovjek neprijatelj onemoćao. Mi smo sada samo ljudi." Nastojimo, draga braća i sestre, da i mi uvijek budemo ljudi, da živimo po volji Božjoj, da volimo jedni druge jer ćemo na taj način zavoljeti Boga, a samim tim se upodobiti Bogu koji je vječna ljubav. Amin.